National Health Mission mati NHM Chukomaratum Hamren District Hospital along Kachisongpon. Vesker Bianglong Bijeva Ematumpen APCCMI Pu MP Garab Gogoi Amepi ke kai Ponaputhak Vesker Bianglong District Youth Congress Committee Lapen District Mahila Congress Committee atumpen Ningkang Samsi Cepaklangpon. Bokojan Railway Station Railway Track along Inut Soarlo Gititang Kilongpon. Madhya Pradesh along Okchun Pran Klembang Pi Risimpen Raikom Sai Kialong Ari Kechirungdam. Aprang se birta kelara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. National Health Mission mati NHM along contractual achukomaratum arji dingkluipen akemang prapjin pen pachunang jipu asamangkang pialong kedamtang phaikuni ni phaikethom arni pen kachesong pangcheng pongsi ni thoma pharman kachesong asai kedeng pona songsi Vesker Bianglong District angkang National Health Mission mati NHM achukomaratum ta Hamren District Hospital along kachesong asai kedeng pon. Kedamtang surginira inkoira kithong Supreme Court pen katang takpon equal work equal pi ateng pen NHM along contractual atumaphan pi ponangji kebangji surginira inkoira thok aningkana hot 7P Commission pi ponangji NHM asai kamalong chukomarang hoi ke papling nangji do anta prap jin pen papling ponangji laben NHM along chukomaratum ahema soratum an aphan kisu kachilang ji aphan warsai piponang ji pusi NHM chukomaratum pen chisong pongsi Vesker Bianglong DC aphan pin puralu pajirdam bang nang ko ma pulotang te nilituma dimana bangke regular tumle kwan ma kilong lason sinilitum taga diman lo alang litumle salary kwan ma kilong nilitum tala an silong nang po wajalo athema nili chima thadam nilitum ke claim dam pe nilitum experience ateng pulotang te nilitum sung pik. For example, non ko chua prang ke dam tang COVID aningkan ho sanilitum kisung ko ano ne ke dam bharata ahut pen ke chilong le isomara phan mete kinang dia son ta dupik hem chubu chelo pute kinang dia son dupik apot lapu khoros po ang parke avedat la son da tila se chedor de nilitum la se ajat penon se tame nilitum ka chunri kang tunga bangke nilitum long non ke dubom arling ithe atum alang litum nilitum phan nang matha pon thek ason te busineli ka chuning ri kang tung lapuan vet lo nilikaning je jiaba আমি যি হেতুকে আজি আমি NHM সকলে আজি এই ধৰ্মঘটত বহিব লগা হৈছে কি কাৰণ আমি ইমান বছৰে যি হেতুকে আমি NHM সাৰ্ভিস দি আইছো যিমানখিনি কষ্ট ত্যাগ কৰিছো আৰু সেই কষ্ট বিনিময়ত আজি পাৰ্মানেন্ট সকলে যিমানখিনি দৰমহা পায় সেই সম দৰমহাটো যাতে আমাক সকলো NHM কৰ্মীসকলক প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে মই CM মিনিষ্টাৰক অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগতে আমি আমাৰ যিটো ভৱিষ্যতৰ EPFৰ আমাৰ যিটো আছে ভৱিষ্যতৰ সেইবিলাক তেওঁলোকে আমাক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু যি হেতুকে আমি এগৰাকী নাৰী হিচাপে আমি সমগ্ৰ আমি যিখিনি কৰ্ম আমাক দায়িত্ব আমি সেইখিনি পালন কৰিছো কিন্তু তাৰ বিনিময়ত চৰকাৰে আমাক যিখিনি বেতন দিব লাগে সেইখিনি দিয়া নাই গতিকে মই মহোদয়ৰ ওচৰত আপোনাক কাটৰে অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ সকলো কৰ্মচাৰীসকলক সমৰ দৰমহা দিয়ে সমান কামৰ সমান দৰমহাটো দিয়ে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমাৰ যাতে আমিও এগৰাকী মহিলা আমাৰো কিমান খৰচ পাতি হয় সেইবোৰ কথা সকলোৱে জানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ কষ্ট আজি পাৰ্মানেন্ট সকলে যিমানখিনি কৰে তেওঁলোকে যিমানখিনি পায় সেইখিনিটো আমি নাপাওঁ গতিকে আপোনাক আমি কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাৰ সকলো কৰ্মচাৰীলৈ দয়াই কৰে মোক ক'ব লগা ইমান Phaikuni ni phai pli arni Vesker Bianglong dongkamuka marong supi Vesker Bianglong District Congress Committee asa hemalong Vesker Bianglong District Youth Congress Committee lapen District Mahila Congress Committee atumpen pherangkia mai ingni
Assam Pradesh Congress Committee APCC Maipu MP Gaurav Gogoi kedamtang phaikuni ni phai hini pen kithom ni ni aphan West Karbi Anglong nang kihumri hot West Karbi Anglong BJY ematung pen thurpak si chesong ponlo Kachesong aron ke dolo Democratic adet pinakapot bonda kupi ke chokchi ke dosi APCC Amaipu MP Gaurav Gogoi Amipi ke kai ponlo pusi West Karbi Anglong Youth Congress atumpen West Karbi Anglong BJY ematumaphan karjupon padu उन्होंने कई जगह मतलब विज़िट भी किए और उस तरफ देखिए हमारे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी के कार्यकर्ता उनके एमएलए ईएम तो उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए कहीं पे एफिजी जलाए कहीं पे उन्होंने धरना किया तो देखिए कोई भी कर सकता है ये काम क्योंकि हमारा इंडिया जो है ये डेमोक्रेसी है तो उनका राइट है कि मतलब कहीं पे ऐसे गैदरिंग करे कहीं पे धरना लगाए कहीं प्रोटेस्ट करे ऐसे उसमें कोई इश्यू नहीं है लेकिन हम कांग्रेस की तरफ से जानना चाहेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये धरना रखा अगर जिस तरह से उनका राइट है कि कहीं पे बैठ के सड़क पे हो या कहीं किसी हॉल पे या कहीं पब्लिक स्पेस पे जाके ऐसे ऑर्गेनाइज करे इवेंट ऐसे बनाए तो उसी तरह से हमारे जो नेता है गौरव गोगोई उनका भी राइट है वो एमपी है ये अलग बात है लेकिन वो भी एक सिटीज़न है सिटीज़न ऑफ इंडिया उनका भी राइट है कि अगर कहीं पे जाए कहीं पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करे कहीं पे कुछ ऐसा मतलब इवेंट रख के जाए तो उनका भी राइट है तो देखिए प्रोटेस्ट किस हिसाब से किया है आपने वही हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो प्रोटेस्ट करने का जो कारण है उसका बेसिस क्या है उन्होंने क्या गलत किया मतलब यहाँ पे आके किस कारण से मतलब उनके जितने लीडर्स है एमएलए है ईएम है सबको जोर डाल के मतलब ये करना पड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा तो बस सबसे बड़ा सवाल हम ये जानना चाहेंगे तो West Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoi taparalong kacheteng kheng hot ke AEC along kido ke thike dingatum humri dam de derlo laheloma ke AEC along kido atum Karbi arara phan kachinghon ang thekloma pusi West Karbi Anglong District Mahila Congress atum pen arbokpon bonda APCC Maipu West Karbi Anglong nini vera phan nang ki humri ta tapara hawar an humri dam si kalitang urivel timung a hema sora tuma phan chingki chethan pon pusi ningjipon Borthol pen Great Sontimung Karbi Longri Abirta Chinghon I Urival Timung Kupi posi ke chinang lo lata nang di kacerai kom thek thea joy ne pot ako pini ani Urival Timung along nanglitum nilitum Gaurav Gogoi sarke dam ke nanglitum Allah nang bidun de people pini ani Hemonto Biswa Sharma ladak Urival Timung ahem chilo pen se tame ahem a family tum hananglitum visit dam lo ma pini ani nanglitum visit dam de Piniani Dr. Tuliram Rohang Damoma Damde Ulta Rup Singh Teron MLA abang damlo hada bang tam ke long dam phodam se di kado gabera ta thek rong loke Rup Singh Teron ke tam ke tam long dam phodam se CM bang ke tam long na puma Rup Singh Teron han toy plot Rup Singh Teron bang lui hima dam tam cho palom lo amat Rup Singh Teron aphan toy plot la bang tam long phoser lo la CM Karbi Anglong achip abang kecek rong abang ke kajirong ngalong bang kindu lang amrong kindu ke lang dam sala bang ke alle ke the tho ingnar ke lang dam thek long le pela ingnar tu tum prenga ria kai ke bang jui pon theng le kindu ke lang dam si ke the rad apran ke dam jui dim ka biji dam thek the piniani lasi ka protest bang ingkoi thong ke ba muni ka pangrom inupen pharo ka thom pharo pli alang tum punit ke nam se alang tum ada prang alang tum ka protest kupia polo ka protest pote alang di ka phire joy ne la ansa ta kalisi alang li yes Karbi Anglong Gaurav Gogoi ke bang husutami alang ni tum alang ni tum ka protest dun sitami alang hala suhut Gaurav Gogoi sara bang pulo nilitum han nanga protest leke bang nilitum han mane akhir jumena ke pidun nili tumhan alilong la anamuni nangkang hongdon pot BJP tumhan sta me chorolo nili tumhan la sonangkang hongdon thega pot pusi alang bangke aning arong churong lo sta me ako atumi ako ada baji pli baji pho ke muni tum thur jayan chalang morning walk ke tam ke ada prang baji pli baji pho si muni tum morning walk ke tam tangte alang ni tum ka phere a joy ne Gaurav Gogoi dongka muka manong dokok ka phere a joy ne alang ni tum adak thong nok be
statue lang kopia pola lang litum ada prang lang litum protest ka kori pen meke kai alang lipam kachar he set meke plong kopia pola la hai ke klem nang po alang litum ka phere join ne lobo alang litum le phere re potela ana lang litum state deng de Piniphai kuni ni phai pli arni bokojan railway track ka katijan railway bridge adungalong pangthek thek thi inot so arlo kichitang kilongpon Raikom Saikia tung khonta trok sikebra hinyang bong laso kichitang abang phi aphan ke pangthek pon che aphan apor piponlo lapen gonta trok sirkebra hini angbong pangthek pon theka bangabi puluti mi an pipondet pukusi pachini pon Madhya Pradesh state angkang Balaghat district Lanji police station ke parlo Choria police ke malong inot auction pran klembang phi risim pen raikom sai kia long ari ki chirungdam Bijapur district Chhattisgarh along inot artaningkan inkoira ke thomaphan ke damtang arni pen raikom sai kia tum inot panterabang philo La soputha kraikom sai ki atumaphan birta ki pithek atumaphan tangka lakre pho ki pija phananta pangdak pon etlo bonda sunita amithang amatsi raikom sai ki atumalong risimpen ari chirungdam detlo la so ari ki chirungdam mahut rifle ebong magazine ke thom amukereng muthom kep lapen grenade pen raikom sai ki atumaphan chihodai pon detlo Pinya Abirta lansi kangton lo kardom